Office jangka Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research na Hyderabad kala aya ka juba be ka jingkili kwatip shai Right to Information RTI jungu ba ada sparsing rani ba Naduh kasnam arjar khatpra kala Sangeh elot iki kam ki bayade be ka Khlong nuksa ya uranium na Southwest Khasi Hills uba ada sparsing rani ulayat hu hakilat pathai khubor bakat kum ka RTI ba ulayo na kateka tanak trekam jangka Sorkar India ya ka Khlong wat benya ya uranium ha domyasiat Barhan Ritli Kishnong, Khlong Naduh kasnam khandai spa sanpusan, Haduk kasnam arhajar khatpra. Ulayat hu baka KHADC kala aya ka no objection certificate NOC, chaka Atomic Mineral Directorate hausnam arhajar khatar, ban Khlong nuksa na Meghalaya. Number R kede haloi kene jingdon uranium hapo Meghalaya. has estimated total of 23,263 ton of uranium deposit in state of Meghalaya. Number 3 kade kejing sedang namta uranium ban le porpur or sorbe. Uranium la sedang Naduh khandai spa san phusan drupnrio. Kene kejing sedang ban sorbe uranium apo Meghalaya anu usnem khandai spa san phusan san phunrio kene kejing sedang. Tihbede ba kene ka recruitment pade ong ba recruitment apo Meghalaya namta ki ST lale karkum ka National ST Reservation. Habidai buat kini ka number 1 pada student project an executive country one as a whole. Kini ka jiwede buat testing on lale ke berok koi kele soal sar bagi berok. Di habidai buat kini ka information habid na benta ke ika kamba pinle anane shikmat. Habidai buat kini ka shti la pha shakawi department ban page kini. Habidai buat kini ka zero copy na menta kani NOC bayo na por si konsil ya kani NOC layo na do ar potrik bunai bakadwe araja khata kata di NOC ka ba layo na po si konsil di habede bagani ka information na menta gini ki development hakini ki area ka badon uranium ya gani wong kamdon ka po ka perview jongka kani ka department dikini ka RTI ka pau ba kapau kabanangkong ong Naduh khandai spa san busan hadu san pendriu ka continue hadu arhaja khatpra Julai arja khatpra hadu Julai arja khatpra kamdon shu kata ka mining demonstration da mining survey apo Meghalaya kata di bulan kame malase ki paiba ki sulang balai baka wan kata mining banti si banti biang uranium di kani ka ora agin sai ka ba paiba ki di benti pane la short pa explosion for uranium by AM de ba ar kadi ka report halor kani kadi ka ba khamdon kam ha namar kadi ka yap ka im jong paiba apo Meghalaya namar kumbi i hini ki bunai adep la yu i ba na kadang ki NGO la sedang ban ki halor kani ka uranium mining kini hadian bagi i kani ki jingi ki jong ni samlate babuni na ki political party ro kisikren rumah kumne tai babon kimtip di jinsia te nak NGO ro kimtip te nak lang jonga aktivis ngakwa ban ajing sya supaya ba na bagi dokumen hato kalong na bai syane kalong na babakla te halong kita ngalak faida ka RTI hang ti po Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research hapo Hyderabad kaba menta hapo Telangana state tinggal faida ka RTI Hadian pangalafai daga RTI mentang layo juba dengan syatu IP kani ka bangapan ka hang tipo atomic energy kabanangkong ka bangapan nga ong ba please provide me information along with the name and place of uranium deposit in state Meghalaya kabaar kang please provide me information about the total metric ton of uranium deposit in the state of Meghalaya. Number 3, please provide me information about the demonstration purpose survey conducted by the Deputy Director AMD-DAE, North-Eastern Region, including date of demonstration and survey. Number 4, please provide me information about the recruitment process in the state of Meghalaya for scheduled tribe. Number 7, please provide me information about total expense for the survey testing to the uranium deposit in Meghalaya from starting up to date. Number 6, please provide me information about the next step of action for mining in area of uranium deposit. Number 7, please provide me zero copy of NOC issued by the Khasi Hills Autonomous Council of Meghalaya to survey or dig in the uranium deposit in the state. Number 8, please provide me information along with the detail of development for the people who reside in the area where the uranium deposit was found.